Mai ko koina ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel big tun net la mai thon yu dare asai me tarik tamrut na khat kum singnai na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Infal me tarik tamru Goltabi khaw me tarik chui nung journalist nun siroi festival ka zau khangut mai Manipur state transport basta kham kai na Manipur latkang ta jeri na bin kan milam khaw state government ri ka khoinai minun ta phupat khang haidi ka ga laba mai tabui zang ri chu tuna in Manipur MP Dr. Angomcha Bimol akwai zamri than kan thei Dr. Bimol ri social media platform X khaw pianmak mai indau kan mi khaw state authority hamit hai higher authority ri instruction tilau kan mai chong ma gi tuet hai mi tuang issue hai ka gan sai sang bam khang nai na chu unit khani battalion commanders da phone call suna kalam tai katak parap nu tuang de kumna ka khoi nai meta in thai kana mi kup mai sudat ma khang action la lo thanu rap tuang di the tuna sakane mi kup mai issue khawna sini naida khat kanai labam khang nai na chu tuna than kane goltabi infal east khaw pat kan me thiak chi hai public media khani civil society organization azuri nuni mak mai lian kan tuang the khani pom azuri protest tat kaina investigation tat kai lo khang demand suna gong kan chonge chief secretary re press conference khaw hi law me che pa lo na loi kan mai khaw Dr. Bimol ri hi indan Lau mai che pa pat khangna re press conference dong bam mai tai ka ge ma ge mi tung che tai political leadership re verify su lau mai tang na re pa padat bam da na chu tu na than ka ne Infal me tarik amru Manipur khauting me kanaiting riu ran na riu kan mai khau dui thua goi kadai suna Infal khau luang ba mai nun dui tong level ka ku bam the mi lung khau authority nun re man sai goi khau ram thai na bam khang ti thai kan the dui thuang nun dui tuang level ka ku kan me khaw Infal river le serau river ni akhat subami ting me kanai ting riu kan me khaw mi tong di thua kanai hai si mai pat nu mai tong level khaw ku tang bam thi tuna cham de ri sa kane India Meteorological Department Infal Center riti thai pat kan me khaw border town more khaw millimeter phai khat na kanai ting riu bami kamjong re rik secure na churuk khatni chandel re rik sanai na churuk millimeter khaw riu bami state capital dong area asa khaw dui dai kuna traffic movement khaw ka biu ka haw ba mai hai Infal West district tuang kakwa thangmaiban khani sagolban area khawni ye mi da khauting nai luan siba melung khaw senapati Tamenglong noni tuang deputy commissioner nun rini public notice issue suna ram thai na bam khang ti thai kan the notice kau tai sang nai nai thum lung khauting pon jing gwang nu mai ting thim gan kai nu mai nai mi jang re man sai goi ri nu mai kam kapang patlo ma khang ni ti thai kan ne mi lung khaw emergency response teams re state khaw siswai mai pat mai gan khau jausin khang samdan bam thi tuna sakani mi high state tung dui thua gai mai dui dai ka hau ba mai lung khau thai su mai pat ma khang jausin ka hau bam chonge Tamenglong me tarik tamru tatkan mai witness se nong jingbang khwang ru na khat minute tamru na pungu kai mi gan khau mobile repairing center Sitwanang Memorial Building Canara Bank Building Canara ATM booth dang khau nai mai PK Mobile Repairing Center Tamenglong Ward number 1 khau shutter kai kham khau chabi ka thum lau mai ta tan bag na kai hau khang karam lau mai ariu kan the kum na kai kham chabi tan bag ba mai ta CCTV footage khau hau kan ne PK Mobile Repairing Center kai pau pau zai kai ka mai re cham khau ti thai gong mai thailai na chabi ka thum lau mai tai tan bag lau thi tiki po chai thu gut hau tang lau magna galau duwe mi tai man sai kalu mai nai tina galau du tuang bam nu we PK Mobile kai pau tai ka tuang dukan sura gut lau mai khau asai me tarik tamru na khat khau police station tat na complaint lot su khang samdan bam thi tuna sagani kumna mi khau ka khoi nai mi pu hai reside mi lung khau gong na apologize so that mage thai tat mai action la thau pani tuna sagani None me tarik tamru District Health Society None tuang Rai my quarterly district level review meeting None DC office conference hall khau Dr. Sarah Chandra Ariju deputy commissioner None khani chairman District Health Society None resign at kai kan the review meeting khau Dr. Azin Malingmei chief medical officer None ni kasau kane meeting khau national program on climate change and human health bangkau district task force kasiam thau khang lading la kane world hypertension day world no tobacco day tat kai ni melam health and wellness center khauri Ayushman Aroya Mandir Kalai Patni Melam COPDC Dialysis Clinic VIA screening routine immunization kani bai Melam nun kapian kani meeting khau tai pusang khau manpower rau mai kadai sunap medical officer lab technicians asa vacant post ambulances in sumai kani Zausit may lam ni kapian kani meeting khau tai CHE nungba khau district residency program nai khang kani ba may infrastructure nai inbu khang kage nai milam khau kapian kani kumna meeting khau tai senior medical officer doctors paramedical staff kani ba may district health society dong officials nun rei kwang kasau lau kani None me tarik tamru government tong scheme azu nai ba me high customer goi ri la tau kandiu khang tap mai suna me tarik tamru nong Punjab National Bank None branch special saving account opening camp RL Ambassador
Raipuni Branch Manager PNB Noni Zaina tatkai kan the branch manager Richam la me khausa indau kan me thelaina government ong schemes ka that nun hairui mai pui nun kai lau ta mai gansu gandai nun salaried employees kani security forces nun khanggang me la tau nu mai nai ga ye tuna sakane mi da khau kai lau ta me nun khang PNB Kishan Harid and Samriddhi scheme security personnel nun khang PNB Rakshat scheme senior citizen khang PNB Summon scheme salaried person nun khang PNB salary scheme PNB elite customer khani bai me scheme azu hai in phang nu pni tuna Noni branch manager dari sakane Dimapur May tarik tamru nung lautuan kwang tachat jang khau pagala pahar Nagaland's new Jomukudima National Highway treat na chikiu khau dumper truck ru khau tau dai mekai kasim khore truck driver dai ka ding khau thai kan the ma kan mai driver dai Abdul Salam Laskar kating kum treat na tachat tuna kawe tuna sae gari dai jarna pani khore Jomukudima tat khangwang dongi ma kan mai driver pum tai Jomukudima police rik ka kai ke khut me khang insi laudat kan the tuna sakane mi tong sansi mai pat kan me khau Nagaland Deputy Chief Minister TR Jeliang Minister in charge, State National Highways Reluk hap mai indau kane. Guwahati May tarik tamru, zang net nai thum ting riu ran gong kan me khau Assam tong kabam azu khau dui dai ku bam mai khani tatkalu mainun khangkuk mai ariu bam mai lung khau Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma rui May tarik tamru nakat asai hai government employees ko khang special leave day kau pat kan the tiki staff nun government quarters kau lung bam mai khani office sang khau tan na lungbam mai nun ritu office gong ku khang ti thai kane CM Sarma Richam la me khau sa indau kan me khau Assam dong kabam gai me khau muang gum ngam na ting riu ran nu me tung nai me jang re Saturday nung hai suti nai pni tuna sakani mi da khau meteorological department helaina mi tong region khau Saturday ngan ting khani pon jing ran nu me tung nai me jang re red alert issue sulau kan chonge Assam khau weather conditions sangamak me nai me jang re state government re precautionary measures suna lak secure consumers kang mighty in tha kan the Guwahati khonasni electrical transformer phaikat hai shutdown sukan the state government re Kamruk Metro District khau educational institution goi suti kau patlau kan the mi tai insam na khani staff nun khangkuk mai ariuma khang government re ke nai mai action sin thau kan chonge Aizol May tarik tamru khwang chui na padai ting in thak mak na riu kan metang Chuampui Mizoram Aizol khau May tarik tamru nong wal pangkai na gang kha thai kan the ting me kanai ting riu in thak mak na riu gong kan me khau North Eastern State wang kabam azu khau kuk mai ariu bam the Mizoram Disaster Management Authority tong official riti thai kan me khau wal pangkai khau roi lalnun mawai ka tingkum tamru na churuk thai kan the kumna Lalfa Juala katingkum tamru na pung rekabiu na medical treatment at kay bamte ito na saikane mi da kau Aizol District House School kay misuti kau pat kanthi mi tay ching ram sumay zang re malay pang nu may nai mi zang riye ito na sakane Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik tamru na khatkum singnay na treat na pungu law chuan kalan ting zin sing bang ting riu ni tun ngai bu tarik khatkum singnay na treat na pungu law chuan kalan ting zin sing bang ting riu ni Mai ke goi na king in tree na Guikhanliu Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek timroi thun ku mai indau dare asai khang thu hai khawre jam nga lauthi ningthau ka lau chuan khwang ru makhai kai me kan rui king in sam the lock hall thun ku thei